Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, anyamot din di kastoy abiyag. Awan pa'y mo tinasaya at amapasamak. Ha? Agmalmalasak at talaga itaatawen. Awan mo't ti agayab kanya kun apakitang danak. Kanya nga rod. Anos Saan pa'y ngamin apa nagmumula itinateng? Isungawan pa'y pakitang danan. Di pa'y makagatang datao iti baro akawas. Katwan may, naimbag pa'y da Marilos, ni Marisandra. Makikita kat kanayon abaro ti kawasda. Ngamsyak, ay nawaw. Kurang laeng, jakon agsukat iti talong aldaw. Ay unay kan bakit? Aganos ka kaday. Tinapatag, nakabado ka. Saan ka nakalabos apo managna? Ay nawaw. Aday ta, kasta tibagbagam gaputa dinak pa'y maigatangan iti kawas ko. Uray di sagbabain ti laeng mat. Salbag kitli. Pwede ka makaid na. Ha? Pumanagna ka. Intunukon, agtugaw, agtakder ka. Apay nga minaya, anya ti parikot mo. Tilamadmadlaw mo man. Jak nga rod makatal na, tagpampanunutak no sa dino ti pakitang danak. Naa. Tilamadmadlaw mo. Mabalin mga agtugaw kalatan nga agpanunot. Sana kasta. Kasla na silyan taubot mo. Ay, atew mo pa iti ubing agsursuro amagna. Anya, ay agtal na ka man. Awan lang nga rodin maitultulong mo kanyak ng asawam. Tipay lamadmadlaw mo. Anya? Nay, makadlawa man. Kaslainal daw kamo ilatan nga da dito ibalayaw pilang. Wan nga rod tata. Awan nga min trabaho kita. Iso nga adda aklatan dito'y balay nga inaldaw. Kastaya, kaino day ta pa nagtugtugaw mo kuma. Taing ka nagbirok iti panggadam ijay ilay, di birigod. Ha? Ado mo ti mabalin mo asar kan at trabaho ijay kahit. Kas kuma iti food server. Ado ti restaurant ijay ngagsapsapol iti agi-serve. Wan nga agpaisoan niya. Ala, inka di ilay. Agsapol kay ti panggadam. Ay, awan ti mapasamak kang ka. Ano urayam at trabaho ti mangsapol kang ka? Wan tata. Nay. Apo, nagmayat mo tanday takawas mo ba kahit? Sa dinong iti papanam. Adda na patig apagnak. Mapanak ijay ili. Anya taramidom ijay? Di ka man saludsod a saludsod. Awan bibiyang mo no sa dino ti papanak. Naa. Amangan no day ta panagsalsaludsod mo, kat makaipaay iti malas iti panagsapol ko iti trabaho ijay ili. Anya? Mala, aglisi ka iti pagnaak. Makadadaal ti aldaw de tarupam. Naa. Asar ko. Napangayam ni pilang iji ilay. Uwan tata, agsapol ka no iti panggadan na. Ay, nasayat nujak pa imbagaday ta kang kuanak, di na maaramidan ay. Anya? Kaya tiyo asawon tata, da kayo tinangibaga ka ni pilang mapan agsapol iti trabaho na? Keway, madlaw ko ngamin nga inal daw nga dalatan dito'y balayaw. Isu nga imbagak day ta kang kuana. Sigurado ka kade, akabaalam tagtrabaho dito'y restaurant, pilang. Wan ma'am, di kay madanagan. Kabailak tagtrabaho, na iruwamak iti kakastoy at trabaho, ma'am. Nasayat nga rod no kasta. Bala, mangrugi ka nga rudan intun pikat.
Ay na, agyaman ako na, ma'am. Awa na niya man na. Sakbay nga gawin ka. Mangantay upay. Iti kasta, maam-amom dagiti kakaduam dito restaurant. Ha? Ala, di kag babain. Ragsakam ti makiam-am mo kadakwada. Iti kasta, naragsak mo ti umuna nga aldaw mo inton bigat. Anya nga at nasara ka matrabaho ba kahit? Wen, iso amang rugi akon inton bigat. Uy, congrats sa bakit? Ada trabaho mo. Say-sayatan. Kain aggagat ka. Tapno agbayag kay Jay, wen? Di nakman bilinen akasla kay yanak si Kabads. Kasla akla ubing abilbilinam. Ay, anya kalaki din aya bakit? Husto mo ti bagbagak, sana ya? Alaway na, makapaasar ka. Kasla jak amutar aramidak iti kasta ngay bagbagam. Salbag ka kiti. Ay, aday bagak. Anya dayta, friendship. Nalaw ko nga min. Di ka barbar akadwa tayo di tayo restaurant. Nakaararte. Anya? Naimbag ko mamet. No kumidag tipintas na. Ngam saan met. Ay, charing. Ape anak ko nam dayta. Aw-awisak nga min. Amangan ita ibigat. Amum ti kunana? Sige laeng, mangan kayo. Awan ti magusto ka dagiti mino. Kunana kit din tidak nga. Anya? Wan? Kasta din bagana? Ay, oo. Iso ako nakit. Ma-attitude din itong babaeng ito. Katimbag man, tasan anang ni boss dayta nga bagana? Ay na, pagyamanak at talaga, tadi na nangeg. Tano nangeg na, ay na. Jakla amon. Amang ano, first day na pailaan kat fire na itet. Ay, makabanog ti agugas iti pingganan niya. Awin nga rod, makabanog talaga. Ay, nan, magnakman. Yaks! Anya kamatan! Kita amat ti pagnaam asi ka bakla. Kita aman, naisagid kanyak tinakarugrugit a gloves kan apron mo. Anya kamatan! Ay na, nagarti ka matan pilang. Ay, siyempre uray restaurant lang ti pagtrab-trabahuan tayo. Saan arumbang nga agdugyo-dugyo tayo. Mawatam? Kita aman, narugitan ti kabos ko akabarbaro. Hay! Ay, Anya! sorry na pilang. Sorry very much. Anya! Makadadala talaga ti beauty da pilang. Nakararte ti da nga. Anya ngay nga road friend, kasta talaga ti biyag. Iso siguro ti katatao na Makapaasar. Kuna mulan iso ti kapintasan dito yung restaurant, agarte-arte. Ay na, bay amon friend. Tinapatag kat saan ka akasken kwa na. Ay, maminsan pa'y at talaga. Ha? Pabay na uri ado ti tao. Ay, kunak tumet, don't me. Sika talaga. Awan ti palpalabsam. Ay! Amo yung ti ugali. No Jack magustuhan ti ugali ti kadwak, ay naibagbagakon. With matching pabain ti mangyari, girl. Nagadumanan nga imbagahamon. Ala, mangal daw tay kit din. Kabayatan nga awan pa'y ti customer. Di mo awawisan tayo dya apilang. Tama nga no di na kaya ti sidaan. Nakababay mo't kan kwa na. Marurudak talaga iti dayja abakla. Agburburak man ti darak ken kuana. Matungtak lakit di. Nay, apay ba kahit? Kabarbaro ka pa lang di trabaho. Ngamadamanan ka apa mo. Kasanumit nga min, tunggal aginaw kami iti pinggan, kanayon na nga isagid-sagid tinagrugit a gloves ken apron na kanya. Kita aman da ito kabarbaro akawis ko, namansyaan gapukan kuana. Ha? Mapunuanak to lang. Talaga nga ipakitak ti unget ko iti dayjay abakla. Bakit? Sana na saya ti makiapapa, ha? Stay humble ako na daw, eh? Ay, sana mabalinday ta stay humble kanyak. Nukas kan kwa na matikadwak. Na. Ay, makapungtutak ka talaga. Anya?
kamot ti kastoy. Ay, dual daon ang nagsakit ti ulo kan nagkakapsuta. Bandog mo siguro Di ako nakastruck iti trabaho. Sana balay, tas umrek kanto into nagimbag ka. Anya matan, no kaano aka sa pulan ti kwarta. Kastoy pa ilaang mati mapasama kanya. Relax ka, di ba, Kit? Wala, di ka gungungot. Tama nga no dahi ta panagungungot mo. Kit, adda kumaro dahi ta sakit mo kun agbayag. Agkararag ka, Kit, day. Di ka gungungot. Apay ngay, upatan nga aldaw asaan ngayong imay ni Pilang ang nagtrabaho. Ayun nga rod, boss. Saan ka di nag-text ka da kayo? No apay asan asim-sim re? Saan nga ron? Anya nga tanumapan kayo kini girly, ijay balayda. Ah? Ay kwa? Ay di mi amuti balayda? Basta glugan kayo iti tricycle. Ibagayo ngay tulod na kayo ijay barangay Belanse. Ijay kanukat ti ayanda. No sumangpad kayo ijay, salud-sudin nyo no sa dino ti balayda Pilang. Sigurado nga am-am mo da ijay. O sige, boss. Mapaan kami ka ni girly? Agyamanak, ibagayo kan kwa na apang nga asina. Tao may ang trabaho. Tani, dakkel pa'y tibali na asaan na pa'y anaikaro. Yes, boss. Naimbag nga oras yo, tata. Ay, kasta magkada kayaw. Anya masapul yaw. Agsaludsud kami kumano am-amuyo ni Pilang. Wen, tata. Ni Pilang apiling. Shh, tangiwat mo. Asino apilang tibag bagayaw? Dua nga mintiagnagan iti Pilang ditoy. Ay, basta jay Pilang agbibisin. Jay kaduaming ang trabaho ijay restaurant ijay ili. Ah! Ni Pilang nga asawa ni Bads nga raud. Wen, tata. Ala, surutan nyo daw iti adalan. Kalpasan na. Madanon nyo dinagdakil apo unti mangga. Agpakandawan kayaw. Kalpasan na. Adamanin madanaw nyo ang nagdakil apo unti nara. Kalpasan na. Makita yaw, di balay ijay asaan anasaya at tipan nakaaramid na. Isuday jay, ti balay da. Ay na wow! Nagmaya, ti panang sketch yun, tata. Idol kayo anya, by the way, thank you. Oh my gosh! Pakayangam. Ay, ti pakawanam. Ni, anyaman ang daytang ibagbaga? Ay na, sapay la kumata sa bali da ito'y naturong ta. Ay! Jak lakit di malapdan ti pungtot ko iti dahi apilang. Nupod no da ito'y ti balayda. Ha? Ay, pakawanam. Tangiwat mo, ang mga no ada makangagking ka. Was mi pake! Awanan ba inday ta? Aginarte? Ngam sinalbag kit ni? Salbag talaga? Salbag tumanen? Engkat madamdama? Anya? Nasaya at tanadanon da ka dito'y nano mo abalayo, si Kapi lang. Naimbag man, tanasarakan nyo dayto ayan mi. Nga uray adayo. Wen, imbaon na kami ngamin ni boss nga umay kami. Imbaon na kami, nga umay miibagakan ka. Apa nga asim, tao may kaagtrabaho. Ngamin, dakkel pa'y jay di mo na ikaro akwartakan kwa na. Angam dahito man ti may ibagakan ka. Sika, Pilang akapilingan dito'y barangay yun. Umarte naman tayo, ayon sa meron. Sa anak nga uyaw, nga marurudakan ka, gapo iti kinaagin aartem. Agasem! No may kagtrabaho, basit lang arugit, yaks ko na madagos. Ngam, oh my gosh! Amok nga underwear mo dahito botaw na kasalapay dito'y sangot ti balayo. Ay nawaw! Kasla telescope ti abot na. Agin arte ka mat, ngam, kita man na din sa lapay mo apon, dati pungan mo ni, oo. Ay, mansyan sapay ti katay mo daytan. Saan nakabailan nga ikatanti sabon. Imbes sa masyanakan ka, gapo ta masakit ka. Saan? Ta marurudak, iti kinaagin aartem, salbag ka.
Danga, piling ka na paglan. Anya, apay nga yakas tamatan timbagam kinipilang. Ang mga nusanan nga umayag trabaho. Pinagsasawak, boss. Gaputan na arte launay no adda ditoy. Hanggang kas jay matgayam ti panagbiag da. Jak mat uyawan. Maasarak lang. Basit larugit. Yaks! Kunana. Idinapan kami iti balay da. Pasig mat abot tao ken rot-rot dagiti underwear na nakasalapay iti sango. Anya, Oo kaya! Jak magustuhan ti kas jay ugali ti may sa atao. Again aarte ngempadpadamet nga awanan. Anya? Kasta ti imbaga dagiti katrabahuam ken ka? Wala kay. Mababain ako na mapanagtrabaho. Aday ta. Aday ta ngamin ugalay nga ginaarte ka. Ay, awan mon pilang. Lakay. Anya nga ita. Mababain ka gaputan nakita dati pudno akabibiyag mo. Saan ngamin anasaya at tinaarte a tao? Lakay. Anya nga nakita dalang aro dagiti underwear mo abuttaw. Sa pain salapay mo pailang dito isango. O di makita adagaws. Namayimbagan ka, ingkag trabaho. Agkid daw ka iti pasensya kadakwada. Kain pa nga si ma. Ikatemon day ta ugalay mga agin aarte, ngam awanan mo gayam. Nakababayin ti kasta, nang runa iti busmaw. Wala kay. Agbalbaliw ako. Ay, nawaw! Di ka agin aarte, no di mo kayat ti maibabain iti udi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.